Yesu nashimwe cyane, ndagushuhuje aho uherereye hose, amahoro y'Imana abane nawe. Ndakuzaniye ubutumwa bwiza, ni ubutumwa buri mu gitabo cy'Itanguriro igice 7 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Itanguriro igice 7 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Nkaba ndakuzaniye ubutumwa buvuga ngo niwinjire mu bwato. Yesu nashimwe cyane. Nje guhimiriza buri muntu wese arimo aranyumviriza ko akwiye kwinjira mu bwato. Dusenge Imana yo mu ijuru, hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye mwami urera, uri isumba byose, uri nyakubahwa. Ndagushimira kubw'urukundo ukunda abantu bawe. Ndagushimira ukuntu utaruha no kubahanura. Mana waremye ijuru n'isi, ndagushimiye mwami w'abami. Mwami, bano bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza, ndakwinginze ubagiye neza, ubahe guhinduka rwose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Uhoraho abwira Nowa ati, nimwinjire mu bwato mwe n'abo mu nzu yawe bose, kuko mu runganwe rw'ubu ari wewe wenyene nabonye ugororotse imbere yanje. Mu bitungano byose bitazira no mu bikoko byose bitazira, utwaremwo ibigabo 7 n'ibigore 7 byabyo. Mu bikoko bizira naho utwaremwo 2 ikigabo n'ikigore caco. Icyubahiro ni cy'Imana yo mu ijuru. Ubu n'ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru yamaramaje, igiye kurandura ino si, kubera ko abari mu isi bamaramaje nabo ubwabo bakaguma mu byaha. Ntabwo bashaka kwihana, ntibashaka kuva mu byaha barimwo, barasinziriye. Ego, abantu ntabwo bashaka guhinduka. N'abitwa ko bihanye bariko barakora ibyaha bihishije, ugasanga birirwa mu mahoteli, bavuye mu gusenga bagaca bahitira mu mahoteli bagiye gusambanirayo. Iri ni ijambo ry'Imana. Aya n'amagambo Imana yabwiye Nowa, yamubwiye ko yinjira mu bwato. Imana yo mu ijuru yarebye ukuntu isi irimo iranukishwa n'ibyaha, ibyaha byabaye byinshi mu isi, maze Imana ihitamwo kurimbura abari n'umubiri bose n'ibiri mu isi byose. Imana ihitamwo kubirimbura. Ariko yabwiye Nowa ngo abaze ubwato. Yabwiye Nowa ngo abaze ubwato. Nowa yarumvirije, arumvira, yumvira Imana, akora iby'Imana imubwiye. Noneho ntabwo Nowa yacecetse, yagumye abwira n'abandi bamufashe kubaza ubwato. Abo bandi amatwi yabo ntabwo tuzi ibyo bari bashizemwo, kumva biranga, baragayana, baranga kabisa. Ati mbese uyu musaza arimwo aratubwira ibiki? Nowa ntabwo yaretse gusemerera, yarasemereye, abwira umukobwa, abwira umusore, abwira umumama, abwira umupapa, ababwira ko bakwiye kuza bakabaza ubwato, kubera ko mwuzure ugiye kuzatera. Ibyo byose ntabyo bemeye.
ikintu bakoze, babandanije baryoherwa n'iby'isi, babandanije mu busambanyi mu mahoteli, abarya rushwa babandanya barya rushwa, abagabo ku bagabo barabandanya baryamana, mayibobo zo mu mwuka ziba nyinshi. Nowa abandanya abaza ubwato banze kumufasha. Kujya gusemera kubaza ubwato ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Yari mwabwira abantu ngo bihane batandukane n'ibyaha, ariko abantu baranga kumva. Mwene data uri muranyumviriza, Imana yabonye ko abantu banze kwihana, baranga rwose. Imana yabazwa n'icyo kintu, ihitamwo kurandura isi. Yabwiye Nowa ngo yinjire mu bwato n'umuryango wiwe wose. Aho abantu bari kuja, Imana yacihashira ibikoko, ibitungano n'ibikoko byo mu ishamba. Imana itegeka ko bija mu bwato, itegeka ikigabo n'ikigore. Ibyo ngibyo byumviye Nowa, niwe yarabibwiye ko byinjira mu bwato. Ibyo bikoko birumvira Nowa, maze ibyo bikoko biraza bica byinjira mu bwato nk'uko Imana yabitegetse. Bene data, ubutumwa bwiza buri ko buravugwa minsi yose. Mwasinziriye, nimwinjire mu bwato. Ubwo bwato ni Kristo Yesu, ubwo bwato ni Kristo Yesu. Buri muntu niyihane, uri karanyumva niyihane. Rekana n'ubwo bushakanyi, rekana n'ubwo busambanyi, ubwo bujura bwose injira mu bwato. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Mwene data, uri mu biki kuhanurwa ukanga kumva? Ko wanga kumva mwene data? Uko byari bimeze mu gihe ca Nowa, ni nako bizaba, ni nako bizaba rwose. Uko byari biri mu gihe cy'Isodomu na Gomora, ni nako bizaba. Mwene data muranyumviza, uri muraburirwa. Wewe ufite amatwi yawe abiri, wari ukwiye kurokoka, ukarokoka. Abantu bose banze kumva, abantu bose banze kumva, bagaye amagambo n'uwo yababwiraga. Abo bose umwuzure waraje, ntabwo wari ufite uwo mwuzure, uragenda urabatwara bose, urabica. Kubera iki? Baranze kumvira. Wewe wishinga mu byaha, wishinga wiba, wambara ubusa usambana, wirirwa mu bapfumu, wibera umurozi, wica abagenzi bawe, ukaguma ubyicaranye. Reka ndakubwire, wari ukwiye kwihana. Ni wihane, injira mu bwato. Ni winjiye mu bwato, injira mu bwato. Ubwo bwato ni Yesu Kristo. Ni winjire mu bwato. Yesu Kristo aje gutwara umugeni we. Haragowe umuntu azasigara, uwo nguwo aragowe, kuko nta mbabazi azagirirwa. Mwari mukwiye gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Ibikoko, ibitungano, ibyo byinjiye mu bwato. Abantu bagaramye hariya, abantu bari mu bujura, abantu bari mu busambanyi, abantu bibeye mu business yabo, abantu atamwanya bafite. Ibikoko byumvira Nowa, birinjira mu bwato. Byumviye Nowa gusumbya abantu. Abantu baranze kumvira Nowa, ariko ibikoko birumvira Nowa. Birateye isoni. Abantu ntibagishaka kumva ijambo ry'Imana. Abantu bazimiye, bari kubarambara ubusa, ubumini, ubupataro. Ibyo byose barimo barabikora, kandi bakiremesha ngo turi mu nzira ifunganye. Nta nzira ifunganye muri mwe muranyuramwo. Nta nzira ifunganye muri ko muranyuramwo. Mwebwe muri ko muranyumviriza, muri ko bese mwiyambitse ubusa, mwihinduye. Nimushaka ukuri mwaragupinze, ukuri mwaragutaye hariya, hanyuma ngo muri ko muraja mu ijuru kandi atakuri kubarimwo.
mwinjire mu bwato. Imana yo mu ijuru irimwo irakwinginga inyuze mu iri jambo ngo injira mu bwato. Imana yabibwiye Nowa. Nowa niwe Imana abonye ko akiranutse n'umuryango we. Imana ishima Nowa ihitamwo kumurokora. Nawe niwinjire mu bwato. Ubwo bwato ni Kristo Yesu. Injira mu bwato. Ubu kiri muzima niwinjiye mu bwato kugira ngo urokoke. Mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, nukore icyo ijambo riri kwirakubwira. Imana irimwo irakwinginga ngo winjire mu bwato. Yabonye ibyo urimwo, ibyo ngibyo urimwo nta kimazi, nta kimazi. Tandukana n'iby'isi kugira ngo ntuzurimbuke. Tugiye gusenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye. Ano magambo ndakwinginze yaherekeze kugira ngo Mwami agende akora akazi kawe mu mitima y'abantu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabane namwe mwese mu izina rya Yesu.